دانشگاه ملی تاجیکستان چی از جهت اقتدار تعلیمی، چی علمی و چی از جهت موجودیت زمینه مادی تکنیکی به دربار برکمال علم و فرهنگ تبدیل یافته است. هیئت پروفسوران و استادان و یاری رسان دانشگاه وظیفه اولین و مهم خود را که تیار کردن متخصصان دارای معلومات عالی می باشد تا امروز با سربلندی اجرا کرده می آید. фазои созандаи сулҳу осоиш дар кишвар заминаи рушди соҳаҳои гуногун дар саросари мамлакат мегардад. донишгоҳи миллии тоҷикистон бо нуфузтарин маркази таълимию илмӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта дастпарварони ин боргоҳи илму маърифат дар пешрафти давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон рушду равнақи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангии кишвар саҳми арзанда мегузоранд. донишгоҳ ҷиҳати ислоҳу такомули соҳаи илму маориф, баланд бардоштани маърифат, худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ ва тарбияи мутахассисони донишманд мақому манзилати хоса дар кишвар ва берун аз он дорад. донишгоҳи миллӣ пешқадам аст, муассиса аст ки пешбаранда аст. дар тамоми тӯли фаъолият барои омода кардани кадрои баландихтисоси илмӣ, омӯзгорӣ ва дигар соҳаҳои ҳаёти иҷтимоии иқтисодии кишвар саҳми босазои худашро гузоштааст. ба қатори 43 мактаби олии СР донишгоҳи пешбаранда шуд. ин кадрҳои миллие ки дар пояи донишгоҳи миллии тоҷикистон ба камол рафтаанд, имрӯз дар замони истиқлолам зери сарпарвастии пешвои муаззами миллати мо хизмат карда истодаанд. донишгоҳи миллии тоҷикистон аз рӯи 120 ихтисос вобаста ба талаботи бозори меҳнати дохилии минтақаи ва ҷаҳонӣ омода мекард. донишгоҳи миллии тоҷикистон дар як даври муайяни таърихӣ, яъне 75 соли фаъолияти пурарзиш, тавонист худро на танҳо ҳамчун муассисаи таҳсилоти олии пешбар нишон диҳад, балки ба бузургтарин боргоҳи омодасозии мутахассисони баландихтисоси соҳаҳои мухталифи кишвар ва маркази бо нуфузи илмӣ таҳқиқотӣ табдил ёбад. чуноне аз саҳифаҳои таърих бармеояд донишгоҳ соли 1947 бо қарори Совети вазирони СССР таҳти рақами 643 ҳамчун университети давлатии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таъсис ёфтааст. барои дар Тоҷикистон таъсис додани чунин як донишгоҳи бузург пеш аз ҳама саҳми фарзандони бузурги миллат Бобоҷон Ғафуров ва Садруддин Айнӣ хеле калон аст. таъсиси донишгоҳ ва рушди минбаъдаи он ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, сарвари он вақтаи ҳизби коммунистии Тоҷикистон марбут аст. маҳз бо ташаббуси эшон Комитаи марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон ва шӯрои вазирони Тоҷикистон ба вазири мактабҳои олии давлати шӯравӣ Сергей Кафтанов муроҷиат намуда хоҳиш карданд ки дар бораи дар Тоҷикистон ташкил намудани университет мусоидат намоянд. соли 1949 бинои собиқ Кумитаи ҳизбии вилояти Сталинобод воқеъ дар хиёбони марказии шаҳр ба ихтиёри донишгоҳ дода мешавад ки он ҳоло ҳамчун бинои асосӣ маъруф аст. аз 1 августи соли 1948 дар донишгоҳ 13 кафедра дар 3 факултет геологӣ, хокшиносӣ, биология ва таъриху филология ташкил ёфтаанд. дар байни 200 нафар шогирдони ба курси аввал дохил шуда 110 нафарро ҷавонони тоҷик ташкил медоданд.
تعداد استادان باشد از 17 نفر کارمندان دائمی و 19 نفر همکاران عبارت بود. دانشگاه دولتی تاجیکستان با قطار 43 مکتب عالی سر یکی اون دانشگاه ویدوشی بگن پیشبرنده شد که یکی از وظیفه اساسی که همه شرایط درسخوانی زیستی زندگانی استودنت ها بهتر شود. پیش ایبان پولاد بابا جان دیرکتور بودن، در اون کسا همین میدان انتخاب کردن. من سر کردم از ساختمان همون کورپسوی یکم کورپس ساختیم، دوم کورپس سر کردیم، کورپسوی لابراتور دیمه گفتیم ما دو ایتاژا و اورا خیلی چایخانه. یعنی مثلا من قریب که هر روز میرفتم همین که چخیل کار رفته ساز در اینجا. پلانور که میگفتن ساختمانچو همونجا بگذراندن حتما اشتراک میکردن. در نزد دانشگاه پیش از همه وظیفه به کارهای علمی جلب نمودن آموزگاران می ایستاد. چون زمینه مادی و تکنیکی خیلی کم بود، عالمان تاجیک لازم می دانستند با دانشگاه های سابق اتحاد شوروی همکاری بیشتر نمایند و حکومت جمهوری تاجیکستان برای همچون دانشگاه پیشبر در ساحه علم شناخته شدن این مکان علمی در مرحله های گوناگون سهم بارز گذاشته است. دانشگاه ملی تاجیکستان نه تنها برای جمهوری بلکه برای تمام کشورهای سابق اتحاد متخصصان صاحب علم و صاحب تجربه آماده نموده است که سهمشان در رشد دیروز و امروز جامعه شهروندی کلان است. سال تا سال شمار عالمان تاجیک در دانشگاه زیاد می شدند و همزمان دانشگاه امکانیت را برای تحصیل جوانان بیشتر می نمود. در این زمینه فاکولته های تازه به کار شروع کردند و نامگوی کافدرا و اختصاص ها بیشتر شدند. از سال 1951 تا سال 1997 در 9 شوراهای دفاع رساله های دیسرتاسیونی دانشگاه 1019 نفر رساله های علمی خود را برای دریافت عنوان های نامزدی و دکتری حمایت نمودند. در پیشبرد روند تعلیم و آماده نمودن این متخصصان برای اقتصادیات کشور، عالمان برجسته که نیروی خیلی قوی ذهنی و قابلیت بلند آموزگاری داشتند، سهمی باسزایی گذاشتند که امروز نام هر یکی آنها در صحیفه های تاریخ دانشگاه ابدی ثبت خواهد شد. امروز کادرهای دانشگاه ملی در پارلمان کشور، در حکومت کشور، در دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارت داروها خیلی خیلی زیاده و پیشبرنده هم هستند. و این کادرها از این کادرها همه من ساختارها استفاده میبرد و افتخار ما هم هست که چنین کادرهای دانشگاه ملی در تمام سمت‌های حیات جامعه مهنت میکنند، زحمت میکشند و سهم با سزای خود میگذارند. مرحله بزرگ و روشن رشد دانشگاه به زمان صاحب استقلالی راست می آید که به واسطه در آن سهم پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کلان است. از آغاز سالهای 90 سر کرده چندین مراتبه پیشوای ملت به دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آورده در رشد ساحه‌های گوناگون، تشکیل نمودن رویه‌های تازه و متحد ساختن و در سطح بین المللی معرفی نمودن عالمان دانشگاه توصیه و پیشنهادها نمودند. از 16 تشریف میتوان 3 تشریف اول را همچون نشان توجه مخصوص پیشوای ملت به این بارگاه علم و تعلیم نامید. محض همین تشریف اول در چنین وضع ناگوار باعث گردید که کارمندان و آموزگاران دانشگاه مسئولیت خیش را در نزد ملت و دولت بهر سهم گذاشتن در تحکیم صلح و ثبات و تربیه جوانان خودآگاه به طور مشخص احساس نمایند. همچنین با تشبث پیشوای ملت زیاده از 10 سروران کشورهای خارجی به دانشگاه تشریف آورده
бо нишони доктори фахрии донишгоҳ мушарраф гардиданд. солҳои аввали истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон донишгоҳ дорои 13 факултет, 83 кафедра ва 25 ихтисос буд, ки аз рӯи ихтисосҳои мазкур 13629 нафар донишҷӯ ва дар кафедраҳои донишгоҳӣ 859 нафар омӯзгори доимӣ ба таълиму тарбия машғул буданд, ки аз онҳо 47 нафар доктори илм ва зиёда аз 300 нафар омӯзгорро номзадони илм ташкил медоданд. با به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بعضی مادی تکنیکی دانشگاه خیلی پرزور شد سال به سال و این پیش از همه وابسته است به توجه بزرگی که پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان به دانشگاه توجه کردند. یک چند مراتبه تشریف آوردند به دانشگاه و از نقطه نظر حقوقی یک سند رو با امضا رساندند که بسیار طبیعتی حل کننده علمی نظریوی داشت. محض با همین فرمانی که به تصویب رساندن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه دولتی استاتوس دانشگاه ملی داده شد. دوم در برابر گرفتن استاتوس دانشگاه ملی خود اداره کنی автономии دانشگاه ملی با وجود آمد. دانشگاه ملی تاجیکستان نوبسته به زمان تأسیس یابیش به زمان شوروی واسه می آمد، نوبسته به اون که وضع ایدئولوژی چگونه بود، نوبسته به وضع مرکب و وزن ایدئولوژی زمان در تربیت کادرهای ملی کشورمون سهم ارزنده خودش گذاشتند و این کادرهای ملی که در پایه دانشگاه ملی تاجیکستان به کمال رسیدند، امروز در زمان استقلال زیر سرپرستی پیشوای معظم ملت ما در بنیاد جامعه دموکراتیک و صاحب استقلال وطن عزیزمان خدمت کرده ایستاده‌اند. соли 1997 донишгоҳ ба донишгоҳи давлатии миллии тоҷикистон ва соли 2008 донишгоҳи миллии тоҷикистон номгузорӣ шудааст ва аз соли 1997 ба донишгоҳ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 669 мақоми худмухторӣ дода шуд, ки мақоми ин даргоҳи маърифатро боз ҳам бештар намуд. танҳо дар давраи соҳибистиқлолии мамлакат дар донишгоҳ беш аз 90 ихтисоси нав давра ба давра таъсис дода шуд, ки барои рушди соҳаҳои муҳими иқтисодиёту иҷтимоиёти кишвар заруранд. дастпарварони ин боргоҳи илму маърифат имрӯз олимони барҷастаи сатҳи байналмилалӣ, ходимони илмию сиёсӣ, мутафаккирони варзида буда дорои шӯҳрату мақоми умумиҷаҳонӣ мебошанд, ки аксари онҳо дар вазифаҳои пурмаҳсули давлатӣ адои вазифа менамоянд. البته این یک وضعی خود طلب میکنه. استاتوس ملی گرفتن دانشگاه این بسیار مهم است. برای این بسیار یک طلبات پیش بینی شدن که این یکی از باید که پیش از آن یکی از دانشگاهی پیشرفته، یکی از دانشگاه‌های باشد که راهنما باشد برای نه تنها در ساحه علم، اینچنین در ساحه آموزگاری هم، پداگوگی هم یک پیشرفته باشد، هم از نگاه قدرت علمی، چون این دانشگاه هم از نگاه قدرتی که متخصصای از همه سطح عالی را تیار میکند. از همین نگاه استاتوس دانشگاه ملی داده می شود که این استاتوس یا وضع این دانشگاه آن را ifade میکند که این در سطح دولت، در سطح جامعه در جای اول می ایستد. یگانه در تاجیکستان دانشگاه است که در اینجا هم کارکنی دولتی تیار کرده می شود، هم حقوقشناس، هم فیلولوگ، هم مورخ و غیره و غیره. و به نزدیکی با در سال استقلالیت فاکولته‌های فارماسیوتی طبی تأسیس داده شدند که در یگان دانشگاه نیست. یکم دوم سبب بسیار پرقوت بودن بعضی استادانی که درس میگویند. شماره زیادی نامزدها دکتران علم اکادمیکای اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان که قسم زیادی آنها خط کننده همین دانشگاه ملی است و این امکانیت میدهد که
خصوصا علم‌های دقیق، علم‌های درس‌های اقتصادیات از جانب عالمان تأسیس داده شوند و بعضی مورد تأسیس داده شوند و درسگویی برنامه اجرایش برنامه تعلیمی نیز به طور باید و شاید به عمل برآورده شود. دانشگاه ملی تاجیکستان از ابتدای فعالیتش در تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص برای ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق جمهوری سهم خویش را گذاشته است. به دانشجویان دانشگاه عالمان نمایان جمهوری تعلیم و تربیت می‌دهند. به ساختار دانشگاه عین حال 19 فاکولتت، 125 کافدرا با 135 اختصاص، همزمان نشریات، کتابخانه علمی، پژوهشگاه علمی تحقیقاتی، باغ بوتانیکی و دیگر مکان‌های علمی و عملی داخل می‌شوند. مقام دانشگاه مکتب عالی کسبی بوده دارای اجازه‌نامه‌های دولتی وزارت معارف تاجیکستان درباره حقوق پیشبرد فعالیت تعلیمی در ساحه تحصیلات عالی کسبی و شهادتنامه درباره اکریدیتاسیای دولتی میباشد. مخصوصاً برای استادان و کارمندان دانشگاه باعث سرفرازی است که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. سالهای 1977 1982 در فاکولته به حسابگیری بوغالتری در ساحه کشاورزی تحصیل نمودند. به خاطر انعکاس دوره تحصیل و آموزش کارنامه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در راه تحکیم دولتداری ملی در نزد دانشگاه آثارخانه پیشوای ملت و مرکز علمی تحقیقاتی پیشوای ملت فعالیت می نماید. این دانشگاه نیز برای آن کس یک دانشگاه بیگانه نه، یک دانشگاه همسایه نه، دانشگاه جانیه‌شان بود و هر سال کمش یک بار دو بار در همان سالهای وزنینی به هم مسیرکاریشان نگاه نکرده آمده از دانشگاه، از دانشجویان، از استادان احوال پرسی میکردند و کمک میکردند، مدد میرساندند. نخستین فاکولتت زمان استقلال در دانشگاه فاکولتت ژورنالیستیکا به حساب می رود که در قطار دیگر فاکولتت ها امروز برای تأمین متخصصان در ساحه وسایط اخبار عامه کشور فعالیت می کند. اگر در استانه استقلالیت فاکولتت همگی دارای 2 کافدرا باشد، امروز 5 کافدرا در این فاکولتت فعالیت دارد با شمول 7 اختصاص. امروز در آماده کردن کادرها در ساحه وسایط اخبار عامه حصه میگذارد. در حقیقت وقتی که به طور قیاسی مینگریم، محض با فیض استقلالیت، با همه اون دستاوردهایی که در زیاده از 13 ساله ما نائل گردیدیم، توانستیم که فاکولتت ژورنالیستیکا نیز از بسیار لحاظ پیشروی ها را نائل گردد و خیلی هم خوب است که امروز حدود 5000 نفر ختم کرده فاکولتت ژورنالیستیکا در استحصالات فعالیت دارند. همزمان مورد ذکر است که دستپروران فاکولتت، شاگردان فاکولتت، ختم کردهان این درگاه امروز در وظیفه‌های پرمسئول کار میکنند. برخی ادیب، پوبلیسیست، نویسنده مشهورند و عموما در جاده ایجاد همچون یک شخصیت شناخته شدند. با دستگیری رهبریت دانشگاه و همکاری پیوسته با کمیته تلویزیون و رادیو در چند سال اخیر نوترین تجهیزات تازه به فاکولتت دسترس گردید و بار اول در تاریخ فعالیت شاگردان این درگاه صاحب استودیوهای تلویزیون و رادیو گردیدند. آنها البته در اینجا با آماده کردن اولین برنامه‌های شاگردانه خود، اولین مواد دانشجویی خود، راه خود را به شاهراه کسب گشاده می‌توانند. همزمان در فاکولتت ژورنالیستیکا
радиои донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ин база дар ин пойгоҳ амал мекунад ки ҳамарӯза дар ҳаҷми 1 соат барномаҳои худро пахш менамояд. барномаҳои радиоии худро дар фазои иттилоотии кишвари азизамон пахш менамояд. донишгоҳ дар омода намудани мутахассисони сатҳи олӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, ҳуқуқ, таърих, адабиёт, журналистика, омӯзиши забонҳои Аврупо, равоншиносӣ, ҷамъиятшиносӣ, биология ва тиб, химия, фармасевтӣ ва дигар бахшҳо саҳми бориз дорад. прогресси илмии техникии замони муосир ончунон суръатнок аст, ки барои омода кардани кадрҳо дар ҳамаи риштаҳо бо суръати бисёр баланд тағйиротҳоро рӯи кор меорад. ва донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳам дар қатори дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар аз навигариҳои прогресси илмии техникии замони муосир қафо намемонад. сол то сол ҳамкориҳои донишгоҳ бо бузургтарин донишгоҳҳои ҷаҳони муосир бештар мешаванд ва ин ҳамкорӣ имкон медиҳад то шогирдони донишгоҳ дар донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳон дарс бихонанду таҷриба омӯзанд. имрӯз ҳамкориҳои донишгоҳ бо 350 муассисаҳои таълимиву илмӣ дар дохил ва хориҷи кишвар ба роҳ монда шудаанд, ки дар ин асос шумори зиёди донишҷӯён аз кишварҳои дуру наздики ҷаҳони имрӯз дар донишгоҳ таҳсил мекунанд. донишгоҳ аъзои донишгоҳи шабакавии иттиҳоди давлатҳои мустақил, донишгоҳи созмони ҳамкории Шанхай, ассотсиатсияи донишгоҳҳои Авроосиё ва муассиси ассотсиатсияи донишгоҳҳои Осиё, академияи байналмилалии илмҳои роҳи абрешим, ассотсиатсияи донишгоҳҳои Осиёи марказӣ мебошад, ки дар маҷмӯъ шумораи умумии шартномаҳо ва қарордоди ҳамкории донишгоҳ имрӯз ба 350 адад мерасад. имрӯз таҳсил дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо 3 забон, забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ рафта истодааст ва теъдоди муайяни донишҷӯён аз рӯи 3 забон дар доираи иҷрои барномаҳои давлатӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва ҳамчунин таҳсил дар зинаҳои таҳсилоти бакалавр, мутахассис, магистратура ва ҳамчунин зинаҳои илмӣ, докторантураи PhD, докторантураи анъанавӣ ва постдокторантура ба роҳ монда шудааст. бонувони донишгоҳ низ дар вазифаҳои роҳбарикунанда ҳастанд, аз ҷумла аз ҳисоби занон муовини ректор оид ба тарбия, аз ҳисоби занон декани факултет, аз ҳисоби занон миқдори зиёд мудирони кафедраҳо амал мекунанд, ки ҳамаи онҳо бевосита дар тайёр кардани мутахассисони баландихтисос дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти миллии Тоҷикистон саҳмгузор ҳастанд. имрӯз занону бонувон қисми зиёди омӯзгорони донишгоҳи миллиро ташкил медиҳанд ва зиёда аз он омӯзгорони соҳиби дараҷаҳои илмӣ, унвонҳои илмиро занону бонувон ташкил медиҳанд. аз ҳисоби донишҷӯ духтарон гирандагони стипендияҳои президентӣ, стипендияҳои номӣ ки бо номи олимони барҷастаи соҳаи иқтисод амал мекунанд, инчунин соҳаҳои дигари илмҳои муосир дар донишгоҳи миллӣ сол ба сол зиёд шуда истодаанд. донишгоҳ дорои 8 пойгоҳи бузурги илмӣ, паркҳои технологӣ ва омӯзишгоҳҳои соҳавӣ буда бо харидорӣ намудани навтарин таҷҳизот дар миёни донишгоҳҳои минтақа мавқеи бузургро соҳиб аст. донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳайси муассисаи таълимии пешоҳанг имрӯз дар омода намудани ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи таҳсилоти олии касбӣ, аз ҷумла дар таҳияи стратегияю барномаҳои давлатӣ, дар таҳияи стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар омода намудани барномаҳои таҳсилотию нақшаҳои таълимӣ дар баробари Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ саҳми назаррас дорад.
یکی از وظیفه‌های مهمترین دانشگاه ملی این پیشبرد با موفقیت و اجرای کارهای علمی تحقیقاتی است. امروز در برابر کاتدرا و فاکولته‌ها در دانشگاه ملی پیشبرد کارهای علمی تحقیقاتی توسط لایحه‌های فرمایشی که اساساً به بودجه دولتی مبلغ‌گذاری کرده میشن عملی شده است. به حساب میونه از شروع از سال 2000 در کشور زیاده 300 عدد چنین لایحه‌های علمی تحقیقاتی در دایره علم‌های جامعه شناسی، ریاضی، تکنیکی، گومانیتری عملی شده است. به حساب میونه در دانشگاه ملی امروز تعداد چنین لایحه‌ها با 18 لایحه و یک گرانت میرسد که در اونها در دایره این لایحه در دایره انستیتوت علمی تحقیقاتی نزد دانشگاه ملی تاجیکستان اجرا شده استادند. طلبات زمان نو در نزد استادان دانشگاه وظیفه‌های تازه به تازه را پیش آورد با مقصد رقابت‌پذیر بودن شاگردان دانشگاه در بازار مهنت. سیستم تعلیم با نظرداشت پیشنهاد تعلیم بسیار زینگی زمینه نو را راه‌اندازی نمود که در 10 ساله آخر شاگردان در زینه بکالور، ماگستر و دکتر پیشدی تعلیم می‌گیرند. جهت پیوند علم با استحصالات در سطح ضروری برگزار نمودن تجربه آموزی ها در دانشگاه 8 پایگاه تجربه آموزی از جمله پایگاه های تعلیمی و تجربه آموزی تکاب، زیده و جوانی عمل می کند که در عملی گشتن تجربه آموزی های دانشجویان فاکولتت های رویه های طبیعت شناسی و ریاضی سهم گذار می باشد. دانشگاه ملی تاجیکستان در معرفی علم تاجیک مقام خاصه دارد. در شمار جوانان و دانشجویان همسالت در آزمون‌های جمهوری و بین المللی شاگردان این درگاه مقام خاصه را صاحب می‌گردند. دسته المپی دانشگاه ملی تاجیکستان تنها در 2 سال آخر در آزمون‌های جمهوری و شهری صاحب 66 جای‌های افتخاری و در آزمون‌های جمهوری و سطحی بین المللی صاحب 30 جای نمایان شده است. زمینه علمی امروز به عمل آمده گواه از آن است که این دانشگاه همچون دانشگاه یکم تاجیکستان عمل می کند. نقش دانشگاه ملی تاجیکستان من در تیار کردن کادرهای حقوق‌شناسی، در تیار کردن کادرهای علمی حقوق‌شناسی خیلی هم مهم است. امروز کادرهایی که دانشگاه ملی فاکولتت حقوق‌شناسی تیار کردن در تمام ساحه‌های حیاتی زندگی کشورمان کار و فعالیت دارند، زحمت کشیده ایستادند. نقش نو خصوصا در مقامات‌های حفظی حقوق، مقامات پروکراتوره، حاکمیت سودی، در مقامات‌های کارهای داخلی، در ساختارهای نظامی مملکت خیلی مهم است. پایه ماده تکنیکی و کادری دانشگاه ملی تاجیکستان امروز در یک سطح ضروری موجود است و جوابگوی طلباتی نه تنها استانداردهای که در جمهوری ما قبول کرده شده است بلکه جوابگوی طلبات استانداردهای بین المللی نیز می باشد. گذشته از این خدمتکردگان دانشگاه ملی تاجیکستان امروز نه تنها در کشور ما بلکه در سرتاسر جهان هم در مؤسسات علمی و هم در دیگر کارخانه و مؤسسات به کار و فعالیت مشغول هستند و اکثری نفرانی که امروز مخصوصا در ساحه علم، علم‌های طبیعی، ریاضی امروز هم در کشور و هم در سطح جهانی فعالیت میبرند محض خدمتکردگان دانشگاه ملی تاجیکستان میباشند. تمام موفقیت‌های دانشگاه، بردباری‌های دانشگاه، آبرو اعتبار دانشگاه در عرصه بین‌المللی این پیش از همه از استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان سرمنشأ میگیرد، از وحدت ملی سرمنشأ میگیرد، از زحمت‌های شبانه روزی، از مهربانی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب علی امامعلی رحمان نسبتی دانشگاه ملی تاجیکستان سرمنشأ می‌کند. نسل و زایشگاه کادرها تبدیل یافتن دانشگاه ملی با شرافت سیاست معارف پرورانه دراندیشانه پیشوای ملت عزیزمون روی کار آورده است. با مقصد مهیا نمودن شرط و شرایط در دانشگاه همساله مرکزهای بزرگ علمی و عملی، صنفخانه‌های لنگفانی،
осорхонаҳо бахшида ба соҳаҳои мухталиф, майдончаҳо ва дигар маконҳои лозима дар ҳаёти олимону донишҷӯён бунёд мегарданд. махсусан дар доираи сиёсати иҷтимоӣ ва маорифпарваронаи пешвои миллат таи 2 соли охир 100 оилаи кормандону омӯзгорони донишгоҳ ба ҷои зист дар шаҳри Душанбе таъмин карда шуданд. ҳамчунин барои донишкадаи таълимию фарҳангии Конфутсияи назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон бинои нави замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, ки бинои таълимии мазкур дорои синфхонаҳои таълимии замонавӣ бо тахтаҳои электронии муҷаҳҳаз, толорҳои конфронсӣ, синфхонаҳои лингафонӣ, синфхонаҳои мусиқӣ, толорҳои фарҳангӣ, китобхона, бойгонӣ, осорхона, синфхонаҳои бисёрфунксионалӣ, толори рақс ва варзиши намуди ушу, ошхона, дар саҳни он амфитеатр ва майдончаи варзишӣ ташкил медиҳад. донишгоҳи Миллии Тоҷикистон маҳз дар замони истиқлол мақом ва низоми комили донишгоҳи классикиро соҳиб гардид. бо таъсиси факултаҳои нави рӯзноманигорӣ, фалсафаву сиёсатшиносӣ, муносибатҳои байналмилалӣ, тиббӣ, фарматсевтӣ, институти илмии тадқиқотӣ, лаборатория марказҳои илмии хеле ва хеле зиёд, донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ба маркази муҳим ба як донишгоҳи классикии сатҳи байналмилалӣ табдил гардид. дар замони соҳибистиқлолии кишвар роҳбароне ки ин масъалаи бонуфузи илмиро сарварӣ карданд аз қабили пеш аз ҳама Талбак Назаров, академик Академияи илмҳои Тоҷикистон, академик Тоҳиров Фозил Тоҳирович, баъдан Сафаров Ҳабиб Муродович, баъдан шодравон Сафиев Ҳайдар Сафиевич ва баъдан нафароне ки ин масъаларо дар замони соҳибистиқлолӣ раҳбарӣ карданд, ин Нуриддин Саидов, Саид Муҳаммад Одинаев академик, Имомзода Муҳаммад Исуф низ дар рушди бевоситаи донишгоҳи миллӣ саҳми сазовори худа гузоштанд ва имрӯз мо мебинем ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун як масъалаи таҳсилоти олии касбӣ ки ба омода кардани кадрҳо машғул аст, зиёда аз 20 000 донишҷӯ дорад, инчунин дорои пояи модди техникӣ ва озмоишгоҳӣ бисёр ҳам муосир аст. то ба имрӯз ин даргоҳи маърифатро беш аз 150 000 нафар мутахассисон хатм намуданд, ки дар марҳилаҳои гуногун барои рушди ҷомеа саҳмгузоранд. аз ин шумор 80 000 нафар хаткунандагони замони истиқлол ба ҳисоб мераванд. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯз наздик ба 1500 нафар олимон дар бахшҳои гуногун фаъолият мекунанд ва баҳри рушди Тоҷикистони азиз саҳм мегузоранд. бояд изҳор дошт ки 66% ин шуморро олимони унвондор ташкил медиҳанд. як механизми хеле самараноку тавонои пешбурди корҳои илмии тадқиқотӣ ва омода кардани кадрҳои мутахассисони унвони илмидор ин шуроҳои диссертатсионӣ мебошад. имрӯз дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон доираи васеи шуроҳои диссертатсионӣ оид ба ҳимоя кардани рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ ки дар доираи комиссияи аттестатсионии олии Федератсияи Россия ва комиссияи олии аттестатсионии назди президенти Тоҷикистон амал мекунанд, татбиқ шуда истодааст. пешниҳод гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар назди роҳбарият ва аҳли илми донишгоҳ масъулияти бештарро ба миён овард. бо мақсади фарогир бо таҷҳизоти нав будани синфхонаҳо беш аз 200 тахтаҳои электронӣ, 3000 компютер бо мавҷи баланди интернет, ҳамзамон 250 видеопроектор дар синфхонаҳо муҷаҳҳаз гардид. дар оянда мувофиқи нақшаи дорнамои донишгоҳ дар назар аст, ки ҷиҳати боз ҳам ба талаботи сатҳи байналмилалӣ ҷавобгӯ будани кадрҳои тайёршуда, ихтисосҳои нави ба замони муосири илму технология мувофиқ ташкил карда шавад. ҳамчунин дар назар аст, ки гурӯҳҳои академӣ бо забонҳои маъмули осиёӣ ва аврупоӣ дар ихтисосҳои хусусияти ҷаҳонӣ дошта ташкил карда мешавад. барои баланд бардоштани сатҳи дониши донишҷӯён
ва собиқаи омӯзгорон дар назар аст ки табодули устодону донишён ба донишгоҳҳои маъруфи ҷаҳон зиёд карда мешаванд. 75 соли фаъолият барои донишгоҳ заминаи бузурги илмиву техникиро ба миён овард, ки дар ин муддат донишгоҳ ба яке аз даргоҳҳои бонуфузи илмӣ дар ҷаҳони муосир шинохта шудааст. дар ин миён равобити хориҷии донишгоҳ бо бузургтарин донишгоҳҳои ҷаҳони муосир бештар шуд ва зиёд шудани шумори донишҷӯёни хориҷӣ дар донишгоҳ гувоҳи пазируфта шудани сатҳи илмии донишгоҳ дар хориҷи кишвар аст. дар ин санаи муборак, яъне 75-умин солгарди фаъолияти донишгоҳ, ҳамкорони хориҷӣ дар канор набуда, устодон ва шогирдони ин даргоҳи маърифатро табрик гуфтанд. Уважаемый Кабилджон Хушвахт, уважаемые сотрудники коллектива Таджикского национального университета, я сердечно поздравляю преподавателей, студентов, аспирантов, выпускников Таджикского национального университета со знаменательной датой. Таджикский национальный университет является наследником славных традиций научной мысли ученых региона. За прошедшее время вашему университету удалось добиться серьезных успехов в области классического образования, благодаря которым он занимает достойное место среди ведущих университетов СНГ. Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Сегодня ваш университет является современной образовательной организацией со всеми присущими ей качествами. Это и широкий спектр специальностей, и высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. В своей работе вы используете современные образовательные технологии, внедряете инновационные образовательные программы, включая программы двойного диплома с ведущими зарубежными университетами. Вы стремительно развиваете фундаментальную науку и интегрируетесь в международное образовательное и научное общество. Таджикский национальный университет также стоял у истоков формирования Евразийской ассоциации университетов. Между нашими университетами установлены многолетние дружеские связи. Практика обмена опытом играет значительную роль в развитии высшего образования России и Таджикистана. Выпускники наших вузов становятся известными учеными и деятелями. Ваш университет устремлен в будущее, динамично развивается, становится еще более величественным и прекрасным. Я желаю всему коллективу новых открытий, творческих достижений и осуществления самых смелых замыслов. Глубоко уважаемый Кабилджон Хушвахт, глубоко уважаемый коллектив Таджикского национального университета. От имени многотысячного коллектива Белорусского национального технического университета я от себя лично поздравляю вас и весь профессорско-преподавательский состав, научных работников, сотрудников, обучающихся со знаменательной датой 75-летием со дня основания университета. Подготовив тысячи высококвалифицированных специалистов для Республики Таджикистан, ваш университет развивается в ногу со временем и является современным и динамично развивающимся образовательным учреждением, осуществляющим свою деятельность по многим важным и перспективным направлениям, крайне востребованным в современном мире. Альянс традиций и инноваций, тесная взаимосвязь образования и науки, а также активная деятельность университета позволяет стабильно занимать лидирующие позиции. Таджикский национальный университет является надежным стратегическим партнером и близким другом Белорусского национального технического университета. Уверен, совместными усилиями мы реализуем еще немало успешных образовательных, научных и инновационных проектов. Ведь наше сотрудничество имеет особое значение для укрепления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, уважаемый ректор Кабилджон Хушвахтзода. Я поздравляю вас с знаменательными датами, с праздниками университета. Таджикский национальный университет сегодня достойно занимает свое место среди высших учебных заведений, в особенности в Центральной Азии. Это сегодня признанный крупный университет с современными направлениями образования. Достижения университета в науке, в образовании и в международных связях, они всеми признаны сегодня. 22 тысячи с лишним студентов – это очень крупный университет и практически покрывает все классические направления образования. Дорогие друзья, уважаемые коллеги,
профессора, преподаватели, студенты университета. Наш национальный университет Узбекистана гордится связями с таким признанным университетом. Желаю университету процветания, коллективу успехов и всем доброго здоровья. Уважаемый Кабилджон Хушвахт, уважаемые профессора, преподаватели, студенческое сообщество Таджикского национального университета. От имени всего коллектива Евразийского национального университета имени Гумилева, лично от себя сердечно поздравляю вас с высокой знаменательной датой 75-летним юбилеем университета. Сегодня наследник славных традиций Донишгохи Мели Тоджикистон обрел фундаментальные классические каноны, основы, заложенные первыми руководителями, первыми преподавателями, первыми студентами университета в 40-х годах подняли на новую ступень университет. Обретенный в сложнейшее время статус автономности, свидетельство высочайшего уровня накопленной интеллектуальной базы. Действующие институты, специализированные общеуниверситетские кафедры, лаборатории, центры биотехнологий, технологический парк, опытно-экспериментальные базы привлекают интерес партнеров, в том числе и наш. И в том, что именно Таджикский национальный университет стоял у истоков формирования Евразийской ассоциации университетов, есть своя закономерность. Мы гордимся тем, что наши университеты связаны многолетним сотрудничеством. Уважаемые коллеги, сегодняшнее знаменательное событие особо подчеркивает вашу верность традициям, умение исследовать новым тенденциям, времени, делать все, чтобы имя выпускаемого вами специалиста звучало с особой гордостью. Желаю многогранному коллективу впредь приумножать замечательные традиции. донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамчун бузургтарин макони илмӣ дар кишвар баҳри омода намудани мутахассисони сатҳи олӣ фаъолият мекунад ва ҳар як хатмкардаи ин даргоҳ дар рушд ва пойдории кишвари соҳибистиқлоли тоҷикистон камар мебандад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дастовардҳои донишгоҳи миллии тоҷикистон дар замони истиқлоли давлатӣ хеле зиёданд. имрӯз раёсат ва аҳли омӯзгорону кормандони ин боргоҳи илму маърифат кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки баҳри татбиқи амалии сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон амру фармоишҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи барномаю стандартҳои давлатии соҳаи маорифи кишвар ҷиҳати баланд бардоштани нуфузу эътибори донишгоҳ аз пештара бештар кӯшиш намоянд ва тавонанд дар пешрафту татбиқи сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат бештар саҳмгузор бошанд.